Maali hordofta ture kiyya? Ortodoksii tole. Gara Islaamaatti akka dhuftuuf namni si dirqisiisaa jiru jiraa? Hin jiru fedhii kooti. Okay, fedhii keeti. Ijoolleen itti dhawwalumanii. Hojii ustaazinaa. Saayilantii godhi bilbila kee saayilantii ofirraa godhi. Saalentii godha akka waan inni jireef saalentii gooteetta? Godheera ustaaz. Ayyeeshish. Hayya. Egaa namni na dirqisiise tokko hin jiru jettee. Tole erga namni si dirqisiisne hin jiraanneeti. Yesuus Kiristoos waaqa akka hin taane hubattee. Tole dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre hoo hubattee jirtaa? Waaqa tokko malee akka hin jirre. Hubadheen jira. Tole. Sillaasee wanti jedhamu macaafa keessa hin jiru maqaa abbaa maqaa ilma maqaa fura qulqulluu jedhanii sadii bakka tokkotti walitti cagadanii waaqeffatuun macaafa keessa akka hin jirre garuu rabbi tokkicha bichaa akka gabbaramu yookiin isaaf qofa akka sagadamu hubattee? Hayyee tole. Kanaafuu gara Islaamaatti seenuudhaaf waan jedhamutu jira jecha lama jedhamu jira waan sana na waliin jettee gara Islaamaatti seenuudhaaf qophaa'aadha? Tole maashaallah osoo danda'ame Yasmiin sitti buttee xiqqoo ishii wanna jette Yasmiin silkii itti butimee xiqqoo ishii yookaan akkasitti si qaasin akka akkasitti bumaa akkasittitu bareeddanii maafirraa fageessitu hayyee harka kee akkas godhiitiin afaan itti fuuf inshaallah waan hin jedhu. Tole akkasitti qabadhu kaa xiqqoo ishii si dhoskee jira akkasitti ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu wa Rasulullah dhugaan ka gabbaramu dhugaan kan gabbaramu keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Yesuus taanee fi Waaqa akka hin taanee fi aangoo waaqummaallee akka hin qabne aangoo waaqummaallee akka hin qabne keessa kiyyaan hubadhee keessa kiyyaan hubadhee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. arraba kiyyaan ragaa ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبليت كينيا الحمد لله رب العالمين ربي الإسلام تستفيدين الله أكبر بقى ربي سبحانه وتعالى إسلام ما السدبلة يلي بقو سرا يمي أمتادك باري عدك مانين توقع خالق يا ربي يا الله بديكونا ديسي قبر ما سما كدو يسوسي دوغان دوغادوما الله نستوكوما يسوس وكان تاني انت اسقونكما يسوس وكان تاني
ta'us gonkumaa waaqadhanaan jedhu yeroo samii jiru waaqa namaas jedhu osoo lafaa jiru. Waaqana maas jedhu osoo nyaataa fi malu yaa gooftaa razzaqu kan ragaa hin qabne yaa waraalka ልቡ የለኝ በጎ ስራ የሚያመጻድቅ ባሪያ ደካማ ነኝ ታውቃለህ ያ ረቢ ያ አላህ በዲኮና ዲሲ ገበረ ማሱማ جنة كرايت ربي سبحانه وتعالى ولدت فني إسلام ما جافت فنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي توساني فرأتشو ربي توكيتش وقعد أنك جبره مسامله كان ينجر تو غورغ سيستم ميكائيل جبريل نستة مريمين هررام بودة تجارب بكا كنني تجدون هنجرو جتشودا كان ربي فان ولدت في غورغ سوكي مريمي وكن مو جبريل يوسون تاني سمة ربي كان جافتنا وكأيو كان الله كان فندرة yaa waaqa kiyya waan hin barbaade naa kenne yaa Allah bakka yaade nagaa yoo jette gidduu kee nam tokko son galin ati rabbiin haasa'uu dandeessa jechuudha yeroo ortodoksii keessa jirtu malee karaa Gabreeli karaa Mikaa'eli yookaan karaa Yesuusi yookaan immoo karaa Maariyaamii yoo hin taane waaqayyo wal qunnamuu dandeessu ture maaliif jenna ammaalaajiidha jedhameeti kan beektu akkuma ortodoksii keessatti jirutti ammaalaajii tokkoon barbaachisu siif rabbi gidduutti yoo ati garaa qulqullummaa keetti rabbii kee kadhatte rabbii si dhagaa rabbiin quraana isaa keessatti boqonnaa lammaffaa keessatti maal jedhe yoo garboottan kiyya si gaafatan ani isaanitti dhihoo hin jira naa kadhatanii ani isaaniif nan dhagaa jedhe laal naa kadhatan nan dhagaaf nam tokko gidduu keessa inni barbaachisu ati rabbii kee kadhadhu rabbiin kee si dhagaadha yaa Gabreelii koo yaa Nabi Muhammadii koo yaa maaloo koo yaa minaaminteeshinii koo hin jiru yaa rabbii koo jennaan rabbiin dhagaadha jechuudha garuu immoo jedhe waadaa inni gale tokko maal jedhe natti amananii waan ani jedhe fudhatanii yeroo sana qarra qajeelummaa irraa ta'u jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaafu ati islaamummaa kanatti kan dhufte ortodoksiin akkuma jedhamu iyyuu macaafa warra ortodoksii keessatti macaafa Eksmaaros jedhamu keessatti macaafa waa'ee uumaa irraa dubbatu irratti 202 irratti maal jedha dubartiin tokko gaafa bultii 80 dhalattee kiristinnaa kaati dhiirri tokko immoo dhalatee gaafa bultii 40 kiristinnaa kaa yookaan abbaa kiristinnaa qabatu akkuma ati beektu iyyuu jechuudha so gaaf sana dubartiin sun kiristaanummaa keessatti seenti gaaf sana gaafa bultii 40 inni sunis islaamummaa seena maal jedha abbaa macaafa sana namni sun otoo intalli kun utuu bultii 80 gahiitu duute beeta kiristaana keetti hin qabbaramtuu jedhe maaliif jennaani muslima taate waan duuteef dhiirri tokko utuu bultii 40 gahii yoo du'e jedhe beeta kiristaanii keessatti hin qabbaramu maaliif muslima ta'ee du'e waan ta'eef ammoo bultii 40 gahee dhiirri tokko yookiin dubartii tokko bultii 80 geesse yoo kahaniin sun yookiin lubni sun itti mamee dhaqeedhaa xammaquudhaa baate lubni sun itti gaafatamaa ta'aa jedha ammoo yoo maatiin immoo itti muudhaa baatan maatii sanatu itti gaafatamaa jedha macaafni saniifuuti ati alhamdulillah amantii jalqabarra dhalatte keessaa jarri kiristaanummaa yookiin si cuuphanii cuuphaadhaan kiristaana siin jennaan har'ammoo islaamummaa irratti dhufte islaamummaa waan ati irratti dhalatte waan taateef jechuudha saniif obboleetti kiyya baga gammadde baga rabbiin islaamummaatti achi si fide jabaadhu islaamummaan barumsatti haajoma itti seenuu qofa osoo hin taane quraana illee barachuu dhaggeeffachuu hiika isaa baruu akkaataa salaataallee rabbi keetiin walitti dhiyaachuu jechuudha siif rabbi gidduu wanni tokko akkan seenne irratti kana waliin wal qabatee rakkinnii fi waan garaagaraa hiriyoota kee irraa jibbaa dhufuu danda'a akkamitti islaamummaa seente maatii kee irraa dhufuu danda'a yoo abbaa manaa qabaatte abbaa manaa kee irraa dhufuu danda'a waan hedduu irraa sitti dhufuu danda'a maatii kee irraa dhufe obsiti waan baratte isaanitti himi yoommoo hiriyoota kee irraa dhufe obsiti waan baratte jaratti suuta jedhi rakkoon tokko hin jiru barumsi immoo akka namoota dabartee waan biraa hubachiisu godha waan ta'eef jabaadhuti baradhu simititi warra biraallee akka islaamummaatti fiduu rabbiin subhaanahu wa ta'ala taasisa jechuudha sa'aatii dheeraa akkan fudhanne warra kaaniif carraa kenneen gara keetti dhufa inshallah akkuma barame ustaatam diirraa jalqabeen Khaalidii fi Maamaditti darbe inshallah wanna jedha abbuun kun illee kiristaana ta'een beeku shaadanna bira jirachaa ture yeroo fixxanii jettaniin gaafattaniini ustaatam dhiyoo jiraatta maayikii banadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Abboo wallahi yaaboo gammachuun an gammadirra Allahu akbar alhamdulillah aboo leencaaf leencatu malee wallahi silaa leenca qabaadhee leenca abbaa kudhanii wal jala sii tarreessaa qaba warabbal kaabaa ustaaz nashiidaa teetii fi shahadaan walumarra deemti ajaa'iba rabbiiti akkasibbo nashiidaa teessanii fi shahadaan ammaan tana itti gartee walfaan akkanatti itti afuuftu tuni wallahi walirraa deemtii siin jee sila leenca tiktokaa kana walit darban tanaa miti
leencuma jiraadhaa haadatti hidheetiin fidee si harka kaayuu barbaadaa siin jee rabbiin kiyya. Na Yey. nyaata dhiisaan safayyaa sana fidina. Si nyaatu. Abboo rabbi si haa milkeessu. Galanni ka rabbii tokkichaati ka qur'aana nu buuse ka tawxiida kana nuuf kenne nu harka kaa'e. Duba itti aansuudhaan obboloota kiyya rabbi sinaa milkeessu wallahi ustaazan keenya barakaa rabbi sinaa godhu obboleetti teenya sabaata siyaa kennu awwaan laman siidhaa laman maali yaaboo rabbi sodaachuu ammallee barnoota barachuu ilmii barachuu yoo ilmii baratte rabbi suma milkeessa ammallee haadhaa fi abbaa kee islaamummaan ati arra qabatte akka ati daranuu haadha abbaa kee jabeeffattu si gooti malee akka ati irraa murtu firraa murtu sin gootu kiristaana majuusaa mushrika waan barbaade kiristaana waan fayite haa taatu haadha abbaa kee amala dur qabdu caalatti amala gaariidhaan itti dhiyaadhu haala gaariin itti dhiyaadhu gargaarsa gartee jiruu duniyaa tana keessatti wasaaxibuhumaa fi duniyaa macruufa tola ooliif dacwaallee itti godhi beekadhu خنا في قدا قف أصنتين حالا في أمل خي دعوة بكبوا أبيخ حالا في أمل نما يفيفو الدعوة مالي في رقم رب صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن من عباد الله إذا رؤوا ذكر الله أكذب عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم إلمنا مرة نجرى جيلا قبرو تربي خنرى إيشواني ننجونا جلاجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي حنجن ما أفان رموتين التيانا أني دوغان بها قلبي لبيك يانا مني الرب خيانيس دوغا به دوغا دان كوا كيفمو الله مليك هنجره رغابها أما سيس رغام بها لبيك يانا مني الرب خيان دوغا به نبي محمد ergama rabbii kan maayyii fi xumuraa akka ta'e naan amana ammaasis ragaan baha
ammasis ragaan bahaa Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos Isaan yookaan Yesus Kristos ergamaa Rabbii ergamaa Rabbii kan Rabbiin saba Israa'el qofaaf erge ta'uu isaa kan Rabbiin saba Israa'el qofaaf erge ta'uu isaa ragaa baha. ragaa baha. Ilma Rabbiillee akka hin taane Ilma Rabbiillee akka hin taane ilma Maryamaa malee ilma Maryamaa malee Waaqa akka hin taane Waaqa akka hin taane gabricha Rabbii malee gabricha Rabbii malee akka Yahudoonni illeen isa hin ajjeefne akka inni hin duune illee naan amana. akka Yahudoonni illeen isa hin ajjeefne akka hin duune illee nan amana. Maashaallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Baga Rabbiin si filate obboleessa keenya jabaadhu. Islaamummaan beekumsatti haajama. Islaamummaan barnootatti haajama. Jabaadhu baradhu garee keessa si galchina asumaan fooloo naaf deebisi. Lakkoofsa kee WhatsApp keessaan na ergita inshallah garee keessa si galcha. Ustaazonni haajanii qaban jira. Ustaaz Faraan. Jazakumullahu khairan galatoomaa ulfaadha inshallah. Milkaa Rabbi sinaa milkeessu. Inshallah Ustaaz Hamdii jiru moo hin baane? Ustaaz Hamdii itti fufaa. obboleessa kiyya rabbiin baga si qaceelche barumsa keetitti gadi xiyyeeffadhu hiriyaa gadheefirraa eegi hiriyaa gaarii diiniin maxxanu ka barumsatti barumsa ilmiin maxxanu san akkaati saayibdu akkaati obsitu tan masiidhaan baga rabbiin si deeffate. Ayyee jazakumullahu khairan ulfaadha barakallahu fiikum. Inshallah amma wanta tokko ibsa goone gara goola butti deemna yeroo biraa walitti deebina jedheen yaada. Ma hawla wala quwwata illa billah. Dubara nu qabsiistu hin qabnu. Ustaaz itti ufaa bakka. Wallahi nama qaanes. Afaan Arabii qofaan jettanii? Jeef. Arabii fa qofaan. Ashhadu bilisumma jedhe. Bilisumma. Bakka isaa akkuma jedhe. Inna gaamu sabne. Amman dhaga'ama. Itti fuuf ishee waliin. Ayyee jalqaba. ashhadu Ashhadu an la ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa anna Isa wa anna Isa abdullahi abdullahi wa rasuluhu. ورسوله. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر كسبه كسب الحمد لله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
alhamdulillah ko asgabbaan jedha gashine garaf namoonu gara wanti keenyaatti deemnu tokko na cinqee maarifaan asgabbaan tamasgeeni moo waan ta'e wayi maal jettu ustaaz Abdi sa'aatiin qaata deemte eh nutta daqiiquma shan wanta goone daqiiquma shan hurgufnee gadhiifnee wayyaare ish tamasgeen alle daqiiqa shan waan keessa jiru tamasgeen alle Ustaza, abeet waan isin jettan dhagaan turre barna rifachiistanii ol na baastanii. akkasiidha Wallahi dhagaan turre ani. hordoftoota keenya isiniin jennetta isin lafa keessanii achi hojii keessan hojjetattu deema ammatu sakaan ta'e gurratti kaattan dhaggeeffattu yallaan zira Laala. tura Ay. hayya tamasgeen alle ol darbana tamasgeenii kana silaa nama buusu dhabee rakkataara isheen immoo nageenye naan jette ofirraa gad darbadhe kheer inshaallah tamasgeenichitti ergeera yoo gale natti maabadaa natti mul'atu fakkaata shabaqaan koo hayyee seene gabbaa natti mul'ataa hin jiru tole sagalee isaa dubbachiisaa meeshee tamasgeen sagalee mo'annaa keelle አየ ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን። ሰላሚ ነው ምን እንታዘዝ አየ ያ እስቲ ምን ታወሩ ነገር ሰምቼ ነው እኮ የሆነ ጥያቄ ስላልገቡ ምንድን ነው ያልገባህ ሸበካ ኮት ይጆ ባኝ እኮ ነው የሆነ ወንድምዮ ከነ በቃ በኦሮማኛ እንደዚህ እያሉ ነው ይላል። ደግሞ እሱ የሚለው ነገር ለኔ አይገባኝም። ምን አልክ አልሰማንም። ያ ደግሞ ለኔ ኦሮማኛ ግን አይገባኝም። እሱ ደግሞ ኦሮማኛ ለሱ ይገባኛል። በቃ ኦሮማኛ እነሱ እንደዚህ እያሉ ነው። በቃ እኛ ስለ ሃይማኖት እያወራን በቃ እነሱም እንደዚህ እያወሩ ነው ሲል እኮ ነው። አይ ብዙ ነገር ለኔ አይገባኝም ሲል አሁን ገብተህ እስቲ ትጠይቃለህ ወይ እኮ ነው ሲል እኮ ነው። አዎ ጠይቃለሁ አልኩ። እስቲ ገብተህ ጠይቅ ብሎ በሱ አካውንት ገባን በቃ አላስገባችሁም። ደግሞ በኔ አካውንትም ገባ። ኦኬ በተመስገን መጣ ማለት ነው። ያ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው እንጂ አምላክ አይደለም ብለን ስናወራ ነበር። በመረጃና በመስረጃ አስረግጠን። አይ ስለዚህ አንተ ምን ብለህ ታምናለህ? ኦ ያ በሱ ላይ በቃ እዚህ ከለኔ ያልገባኝ ነገር ያው ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሰው አይደለም፣ እሱ አዳኝ ነው፣ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በሱ ላይ ካላመናን ያው መንግስተ ሰማያት ማግባት አንችልም ብለህ ለሱ ነገርኩ። ለሱ ሲነግር ደግሞ እኔ እሱን አልቀበልም ማለት ራሱ ልጁ በፈጣሪ ስም እሺ አያ ተመስገን ያ እንደዚህ አልኩ። በቃ እንዴት በሱ ላይ ታምናለህ ብሎ በቃ እሱም ማወራ። እኔ የሚያምነው ነገር በቃ እኔ አንድ ነገር አውቄ ነው እንጂ ሳላውቅ እኔ ዝም ብዬ እኔ አላምንም ብዬ ከሱ ጋር ብዙ አውርተን ነበርን። በቃ እዚህ ከሆነን በቃ አስገቡ አላ እናንተ ግን አላስገባችሁ። በቃ ትይተን ልንወጣ ስንል አሁን ደግሞ ጠራችሁ። ጠራው እኔ የምልህ አንተ ኢየሱስ አምላክ ነው ብለህ ታምናለህ? ያ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ እንዴት ሙጨቲን ኩን ማሊፍ ነው አማለልቲ ፎቶ ረከስ ያመዝ ገቀረገሽቲ ሙጨ ማልኑ ጎቹ ጌታ ፎቶ ከቀየርቴ አመነ አይ ለኔ ምንም አይገባኝም። ግን ኦሮማኛ ግን አብሽር ችግር የለውም። ለሱ ይገባኛል፣ ግን ለኔ አይገባኝም። ለአንተ ይገባል። እኔ በአማርኛ ነው የማወራና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ አምላክ ነው ተብሎ አልተነገረም። ማለት እኔ አምላክ ነኝ። እሱ ግን ልጁ ግን ወንድም ያለ እሱ ግን ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ መጽሐፍ ላይ ራሱ እሱ ሙስሊም ነኝ፣ እሱ ሃይማኖት ሙስሊም ነው ሲል እኮ ነው። እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖተኛ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው እንጂ ሃይማኖት የለም ይለሱ ብዬ ነገርኩኝ። አዎ በእኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሊም ነው፣
ሰው ነው፣ መልእክተኛ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም እሱ ሰው ነው፣ መልእክተኛ ነው በመጽሐፍ ቅዱስም እንጂ አምላክ አይደለም። አየ እሺ፣ በእኛ መጽሐፍ ላይ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ሙስሊም ነው በሚለው ቦታ እሱ በቃ እነሱ ይሰጣሉ አለ። አንተስ ወደ እነሱ ራሱ እኔ ያለ ዲማሉ እንደዚህ ሲል በቃ አይኔ አልሰጣም እነሱ ይሰጣሉ፣ እነሱ ገብተህ በአማርኛ ትጠይቃለህ ሲል በቃ ምን ችግር አለ ብዬ በቃ እኔ ገብቼ ጠይቃለሁ አልኩ። በቃ በእኛ መጽሐፍ ላይ እኔ በቃ ሲያይ በቃ ብዙ በቃ እንትን ሆናለሁ ሲያይ በቃ ምንም ቦታ ላይ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖተኛ ነው ሙስሊም ነው ምንድን ነው ብሎ ያወራል። እሺ አሁን ኢየሱስ ሙስሊም እንደሆነ እንድናስረዳ ነው ፈለከው? ያ በእኛ መጽሐፍ ላይ ያው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ሙስሊም እንዲሆነም ያው ማስረዳት ነው የሚፈልገው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው? ያ ከመጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይማ የለም፣ ቁርአን ላይ ነው ያለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ሰው እንደሆነ ነው የምናገረው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው እንደሆነ ነው የምናገረው። እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኡስታዝ jecha islaama joo kan afaan amaaraatiin ibsaa fi sanboota wangeela yohannis boqonnaa 5 kanneenaa fi fedha kiyyoo osoo hin taane fedha isaan ergee raawwachuuf hin dhufe kan jiru. አየየው እሺ ጀደ ኢንሻአላህ እና ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም አባኩል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው፣ የአላህ መልእክተኛ ነው፣ ለአላህ የምታዘዝ ነው። ገብቷል? እስላም ማለት ደግሞ ለአላህ መታዘዝ ማለት ነው። ለአላህ መታዘዝ ማለት ነው ትርጉሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለአላህ ሲታዘዝ ነበር። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ብትወስድ ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ እኔ አንዳች ነገር ከራሴ ላደርገው አይቻለኝም፣ እንደሰማው ፈርዳለሁ፣ ፍርዴም ቅን ነው ይላል።